لهرما کو ام جیان دکن وکی رشلت ناوین و روجاوی کردستان با رشلت سوری احتیاج کی ما وکی جن به خو پرستنه کی روا هيا و دوی پرستنا روا دجی چما به وکی هزی جن بهتر احتیاج به هبو جبر کو جن د توایی جواکان ده آنها دکوی رضا دویمین ج وکی انسان جی رضا دویمین ده جی خود گره و هر تم جی دخت هری زده عنف هری زده به حق هشتنا هری زده لسر جن تکرن ایشن کل سر هرما مجی هاتن کرن حوجبینه کی به خو پاراستنه هبو هم علیه عسکری ده وکی خواری خستن کرنه کی وکی ارتشه کی جنان یکی نین پاراستنا جن یه پجه و یا دویم جی وکی جواک خو پاراستن به تایبت جا علیه جن ده yani hezin parasına civaki وکی جن که مینا که وی گلک زیدنه ج سالن 2012 دست بدکه و حتی روزا ما ایروجی بردوام دکه شیدن من وکی دایکن مبون مینا که وی پر زیدنه مینا که هری مزنجی لشیخ مقصود یاده گله بو هری داوی ایریشا کل سرکانی هات کرن یاده عقیده بو و هر وها سیاست مداره ما هجا هول هورین خلف بو آلی لشکری دجی yani gelek erişen dijwar ekol ser jin dahatan kirin hebu ma weki jinji divede dewreki pir giring daxwa jiber ku hizam heye ku em şer bikin hizam heye ku em xwe biparêzin esas ji bo xweparastinê em şerekî bi vî awayî didin meşandin di 2013 چهار نیسان آویده دامزراندنا یکی نین پرستنا جن یه پجه هات لدار خستن برنگه کی رسمی نخو برجی دناو هزین یه خکه و یه پگه درجی ده هولین منجن جی دیگرت سانا براستی هزکی مزن مورال داینه زمان پرستنه چند پرستنه جواک پرستنه جبرکو ایریشه کو آنها تکرن نه تنه علیه عسکری ده ایریشتن کرن علیه ایدولوژی علیه فکر علیه فلسفه جیانه آزاد بتایبت وکی جنان ام جخوره و ایریشه تجاری قبول نکن جبرکو ما کولت که ما بندست دهله ما به خودی دهله به پاراستن دهله وکی جن ام گیشن و زانستی کو پاراستنا میا اساسی ام بخونه خواه تنظیم کرن خواه خستن کرن گرک بکی خواه بچک کرن و گرک بکی جد نوا جواکه ده خواه باش تنظیم کرن جبرکو ایری شکل سر جنه کی گرته کرن ام ود حسبینن جبو توایی جنه ایری شکل سر مدنیه کی کد به بلا به تخوازی بلا باوک به اختیارک به زاروکک به دایکک به ام وکی جن و ایری شی جبو خواه دبینن و به سالانه جی ایریش لسر اخامه تکرن داگر کریل سر اخامه تکرن اما ده خو پاراستنه ده ببریارن بردوام کرنا و خورد کرنا و دازدتر ده آلیه لشکری ده آلیه تاکتیک آلیه خو پاراستن آلیه چک علماندن آلیه زانستا خویا جواکی و هر وها بگشتی yani ويا پیشخستن جبو ما اساسه هزن من لشکری اجن جاره کم بلکی دنیای ده به آسته خواه پیشخستن به آسته کمبوین به اجماره براستیجی خواه تنظیم کرن ام به کی خوشن سوزا کو ام جاوستان ره بارینان ره و توایی جنن کتکار توایی جنن تکوشینوان توایی جنن کجبو آزادی خواه شردکن هیا جبرکو ام لسر میراثن جنان هاتن آوا کرن جخوده چینه بو تو وکی کو هاتبو خستنا دنوا آخیده او تو شین بو و وکی یه پجه آنها خوال دار خستیه نخوا ام دکارم ببیجن ام دیندار
بریتانانه ام دیندار زیلانانه ام دیندار بسیانه ام دیندار توای جنین کو د جهان ده لبر خودن عالیه جواکی ده دبیا عالیه سیاسی ده دبیا عالیه لشکری ده دبیا د روشلاتا ناوین ده دبی کو بچک غریب وره او حرکت yani jî tevlîbûna hêzekî leşkerî bûyê away lê ji bo gelê me Kurd ev ne tiştekî gelekî xerîb e xweparastin ne tiştekî gelek xerîb e ji bo Kurdan roj bi roj sal bi sal li ser wan de êrişê ku hatin kirin heye erê hinek qalibên civakî hene ê ku em pêre rûbirû hatin hene me tê de zehmetî kişand hene hinek adet teqalîd urf hene lê waya şikandin bi êrişên ku hatin li ser gelê me de ne pir zehmet bû jin dikare şer bike jin dikare li ber xwe bide heta em vê jî bêjin jin hêza ku dide şerkirine hêza ku bi xwe re diherikîne hêza ku bi xwe re li ber xwe dide yani rihê berxwedanî rihê êrişê rihê serkeftinê ku ava dike û ev di gelê me de hatiye ava kirin êdî ew nezra ew nêrîna ku biçûk dixîne yan jî piçûk dibîne yan jî nazik dibîne ew nêrîn nemaye çima bi hovîtiya herî mezin re rûbirû dimîne hingê normal e tabîî ye lê eger ku çekrakê netabîî ye bilaksê wê heqê wê ê ku xwe biparêze heqê wê ê ku li ber xwe bide heqê wê ku bersivê bide tevayî rengên êrîş û unfê heye ev çi unfa nav malbatekî de dibe ev çi unfa nava yani di civakê de li ser tê meşandin dibe hem jî êrişekî derva de bikaribe ku pê rometa xwe axa xwe biparêze belê em ji dîroka gelê me li Başûrê Kurdistanê jî jiyan dikin ne xerîbin me tê de mînakên gelekî nivîskar şaîr xwendevan her wiha aliyê çand aliyê huner aliyê zanist de jinekî bi rastî jî xwe pêşxistiye û gelek jî dewra xwe di civakê de leyîstiye helbette parastin aliyê parastin de jî em nikarin bibêjin ku qet û qet ewa wê tune yani fikra wê li ser tune yan jî xwe neparastiye roja wê hatiye xweş tehta davêtiye roja wê hatiye xwe parastiye ji bo vê demê jî bi vî awayî rastî lazim e em bizanbin axa me her tim dibin tehdîd û êrişên dijwar de dimîne bilanê ev ji aliyê Daişê de dibe bilanê ev ji aliyê çeteyan de dibe bilanê ev ji aliyên dewleta Tirk de dibe ji ber ku Başûrê Kurdistanê jî aniha dibin êrişekî dijwar ê dewleta Tirk de ye em gerek xwe nexapînin û nebêjin ev êriş ne li ser min e eger îro êrişekî li Rojavayê Kurdistanê tê kirin eger li Bakurê Kurdistanê tê kirin li Rojhilatê Kurdistanê tê kirin ev parça meya Kurdistanê jî jê gerek xwe mehrûm nebîne gerek xwe dûrî wê nebîne ji bo vê xwerîxistinkirin pir girîng e helbette em nikarin bibêjin tevayî jin gereke çek rakin û xwe bi vî awayî biparêzin rengê parastinê xwe tanzîmkirin e xwe baş rêxistinkirin e dengê dayîkan dengê jinan dikare dinyayê bihejîne em bi vê bawerin taban aliyê wê leşkerî jî aliyekî girîng e xwe parastin wekî hêzên parastina civakê xwe tanzîmkirin erkekî esasî ê jinên me Kurdiyê ku li Başûrê Kurdistanê jî jiyan dikin bihêvî me vê zanistê tev bigerin û bawer jî dikim ji ber ku hêzekî gelekî mezin ê ku li Başûrê Kurdistanê jî heye.